Kawai kalong kami haba jingkran haka jingelang kinong hikai kontrak shuaban penlong ya kajingat pat ba sha sekretariat kala kentu ya bala kemen romboi ubalong kumu education minister bon hab ban le homework shuaban shemti ka kam namar umpat long uba bet ban bat ya kashuki namar man ki kam ba ubat ki phelut kate kalong kami kala kentu ya u ba unsong that shwana ka kam namar umpat ler ban shemti Yang ubah diam sama bayar kita kontraktual kumpa kalau nggak pakastia ini jongi berapa mereka siru ini berapa nggak kayu mulai lapen he ya tiba pakilong lembang diam sama atau tak diam sama udah ewe katung kajintip kajongi apa kastia kajongi ya urang boy lapen long kebuta Education Minister Hanai iman ini Education Minister demi ulang kumong ler umpan longkit pendatnya kanekakam kumbuka Education Minister ilang dan kau pandai training pandai homework pandai kaya di pamula di jauh lano batuno ban pengi yang ansa ladam day kumta balai kay apa mesti lah yang kan tahu bapak mereka tak kepelian kan pak di departemen ulah balik ayah wem nilai ujian ujian ukam kaitan ya perempuan ukai tak dor ukai bau dai tangkas lingil nak kata tahu cari akal pelai udang pakyang tiang udang andai manga nilai mandi kami lagi bayar ujian bayar udah perempuan dan pakai beliau dan kita mengiru hal lewat mulai mingguan yang balai dan kapan siang cai berbaik pula yang bagaimana udah ya kata pendidikan saya dan jawab yang pantangan suci lada dari kaibet hawan berat lekat mulai ni amnya pika barui siang cai jua minta aku cai tapi balai nilainya ban baik tapi sudah kele sudah boy lakan beliau ada boy tumbal hari jaga pun pedia jaga lagi kapan memberi kediam kai pemuda minister jang ke education kafir kan ni nak dua babat mami mereka pilih kan saya ni istana babat bilang ni mereka apa mebat mami kalau ni kajabi kelam cinta jangan nilai bahasa ni kau atin nganang kang nilai bahasa jauh rumoi hang tiapa om laran kalau jangan ya kata kalau mencet rumoi kan nemesat ya kikon kami nam suku ujian bisa melakukan sendiri kai pak mencet jingla tuman jong gane ka sarkar MDA ya kini ki nohi kai kontrak balai nyebu ya ke jingkeli kum menilai osau na ibabu menta balai sapo ka constituency jom ujim sangma kirigi ju nai kine ikakam balai hanya apa dari kasi dan tiaga jongi ki pendu ne bangai ka ju ka hok ginawai sa soka ba ka dai bangai ka ju ka hok kam nei banai seliang duai ka ju seliang ujim sangma di tua bandu ka jingkeli tang mau dai ka humen jong konrat sama UCM ulek ka balai rolong dai di tua banten sai sau jim sangma haman ki department ki bawbat ulek don dorwe di kwa bukan saya so konrak sama president tun sang jim sama bat ulak kemen boy kenal kapor jo pi kala gangkut satang na dibnai lada ma pi pin perkhat ya kino hikai bat ni ki pai ba jong ko briu henyo trap ka ar hufra di kwa bukan tu sabara ki dikhat jong kadai briu ba ki dei ben krek no ia kakak sau nak bentar kini kini bisa bagaimana nak rengkap hau ar hajar al-putra ia kini kini mistar kibabu itu kibabam tu hau ar hajar al-huai min aino kini mistar kibabam tu kibabu itu kibam pecu na bentar ke jinge jom kipai ba na bentar ke jinge jom kini hikai bapli ngayawer kiparlo kiparasnam kebisa himabi ya kikam kibakale MDA government kalale kikam kibakale kadai tama aftari na rendang yo pai ba kam dan kawai no kam kentil yo pai ba
kadai ka makapsi ni pek yang iki paipa atau kung kata sorkar idang alam yang makan sensyara di asambli ada apa sekretariat wat ka hak na kidawa himai atau kadai sorkar jadi pasti langan kadai sorkar jadi lagi kam betul hangne ka paushai bakadai sorkar lada kita genok tribal kidawa kita hak betul ki mardor kale ka kam lada mangi pasi nilawa ya ka hok betul ni kam siap ai kale ka paushai ba nim senya su ya kale ka sorkar MDA ka tem ka jong phi satan sama dan diunai nim pengkot nim penjat tenno nang ni la pro megalea ya ka sorkar MDA kamnai semua nang ka tem MDA government nim penjat no ikten hau araja afsau kata hau araja alhulai la tumba klasi bakla di kwa mungkin saya sepi kilo hikai basoba wat nambu jingkimen kawai ka hok